دبیر آنینا 117 سال سر درچونا یکم روزنامه کردی چندین چالاکیل روجاوای کردستان هاتن لدارخستن لیل باجاری هولیر تایبتمندیک و روژی هبو گوکت چل روژیا جوان میرانی نقیب سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا لو روژی دەمەوێت بەڵێن بدەمە جوانی وەفای خۆم لۆی دووپات و دەپات کەمەوە زۆر بە وەفا بم لۆی زۆر ئاگام لە منداڵەکانی بی هەرگیز لە بیری ناکەم هەرگیز یادگاری و بیرەوەری خۆشەکانی قەت لە بیر ناکەم. چندین گوتن ji aliyê heval û dostên ciwan hatin pêşkêşkirin tekezî li ser pêwîstiya ragihandina Kurdî bi kesên wekû ciwan Mîranî her wiha diyar kirin ku yek ji xewnên ciwan Mîranî ew bû ku ragihandineke Kurdî ava bike ji bo xizmeta gelê Kurd. او جهه جوان و ببینه والا جویا و یعنی تی خسر ما وک سندیکا رجموان کردستان سوریا ام گلک کارا بکن ام گلک کاری خو یعنی برومت بکن حتی ام کاربن او جهه وی داگرن و برکو ام زان جهه وی جنایت کردن یعنی جوان راستی حمی رومت و حمی کاروبار خود کر تا بکار به رجمکی کردی شی که بنابه کردا بشتغله جوان میرانی قهرمان ویدمی بو کسین وکوی کم نمونه براسی هبوناوی و غراوی براسی زیانک گلک مزن لملاتی کرد بو لکردستان سوریه جوان میرانی کسی که خدمتکار ملاتی خوبو گلک نتند بیاوی روزنامه وانی دا هر وقت بیاوی مرواتی دا گلک اریکاریا خلک پنابری کردستان سوری دیگره سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریا و کو رزگرتنه ji boî ciwan Mîranî xelatek bi navî amade kir got her sal û pêşkêşî rojnamevanekî çalak bikin û xelata îsal ji bo rojnamevan dilbixwîndara hat pêşkêşkirin. دما خلاتکردنê de jî min got nizanim çi bêjim ji ber ku yekemîn car ez vê xelatê digirim. Lê kêfxweşim ku di roja 22 Nîsanê de ku roja rojnamegeriya Kurdî û 117 sal jî ser vê rojê li derbas dibin ku tiştekî vî rengî tê çêkirî westêm xelatkirin bêguman alî din jî rojeke xemgîn e ku çil rojiya ciwan Mîranî ye ciwan Mîranî jî me her bi vê münasebetê nas kir yani di roja damezrandina Sendîqaya Rojnamevanê Kurdistanê Sûriyê dem nas kir. Ciwan Mîranî barkir ji jiyanê lê canê wî hîn saxa li dilê hemû kesên got ciwan nas kirin lewma ev hejmara berçav amade bûn li vê rojê wekû wefadariyekê ji bo canê wî. Ciwan Mîranî yek got her boneyekê de diva bû got hezir bibe di roja rojnamevaniya Kurdî de ya got girîngtirîn bonebû li cem wî lê mixabin qederê nehêj got hezir bibe. Raman Hisso Ark Hewlêr.